Ćao svima i dobrodošli u nastavak Hyrule Warriors Age of Calamity na Fun Nintendo kanalu. Sada nastavljamo naše putešestvije i idemo na Eldin Mountain, Death Mountain, Eldin provincija, gdje ćemo da upoznamo Daruka, Goron heroja. Let's go! The rugged Gorons lived in Goron City, a town carved into Death Mountain. They were forged in volcanic heat, their bodies as hard as stone. Daruk, a brave Goron whose power of protection could repel the mightiest of blows, was deemed the best candidate to pilot divine beast Vah Rudania. The princess and her entourage ventured to Goron City in hopes of securing Daruk's cooperation. Nastavljamo dalje. What you'll learn about me is that I never refuse a sincere request. So of course I'm on board with your plan. Dobrodošao Daruk u svijet šampiona. Except there is one problem. Oh? Well, it's just Vah Rudania is in a difficult spot right now. The divine beast was found pretty high up on Death Mountain. A lot of monsters have been crawling around lately, so even getting close to old Rudania is a big pain. Only the bravest go up there now. So that's why it's a good thing it's gonna be us! Of course. Come on! Death Mountain won't climb itself. Idemo! Daruk, the Goron hero. Jedan moblin je gotov. Idemo dalje. Oh, I get it. Tamo drugi moblin. I drugi mobilni gotov. Idemo dalje. Evo ovako sad. Ti, rivali, ideš ovde. Ti, Daruk, ideš ovde. Ja, Link, idem tamo. Aj, čao, izgleda.
nešto na vrhu, neki koročić, nešto da vidimo. I on je gotov isto. Idemo dalje. Zdravo, Death Mountaine. Wow. Čoveče, ko bi rekao? Alo, bre. Ovo je bilo zanimljivo. Amo. Gdje je to što treba uništiti? Dajte vamo. Imamo ovaj outpost, idemo dalje. Moramo da pomognemo našim drugarima, što pre. Opet ovo. Prokleta planina. Prokleta planina, ajmo. To, idemo dalje. Batali me. Moram da dođem da pomognem drugarima. U nevolji su. Korak. Mi sad low battery, molim te kada... Ajmo. Come on! Unleash the power of Magma.
You create with strong attacks. Za ruke, topčina, ljudi. Oh yeah, nothing to it. Ovo je ludilo. Stone Talos, ljudi, borimo se protiv Stone Talosa. Ajmo Stone Talos. What? I won. Kaboom! Incoming! It's over! Dobro, ovo je najbolji način da se uništi Stone Talos, da? Too hot! Ajde. Ajmo. Can you handle it? Incoming! Dobra je fora, dobra je fora. Odlično su napravili mehaniku, mislim. Dobre, drug. Bravo, drug. Šta, head for that mountain? I ajmo. Dum. Dakle, moram vidim na Death Mountain što pre, ajmo. A, propustit ću ovog ovdje. U stvari... Uništit ću ga.
Ajmo, što pre da dođemo do Death Mountaina. Fire Moblin. Kamera je užasno napravljena ovdje. Znači, kamera je katastrofalna u nekim trenucima. No dobro, ajde. Ma kakav crni break u Hot Springsu, čoveče? Da li si ti čitao? Evo. To je to. O, ste vidjeli Blupija? Tu je. Ajmo. Ajmo. Gotovi su ovo. Tako se pobeđuju Fire Moblin. Nisu gotovo ovo, ali... Gotovi ovaj. Ali šta sad? Dolazi nam drugar, čoveče. Naravno. Let's go. Struggling, Goran, Captain. I'm on it. Ciao, Vizio. Oh yeah, nothing to it. Too hot. It's over. Ti idi ovdje. Gdje si ti? Link, idi ovdje. Grevali, evo.
Moramo pomognemo kapetanu. Ravala je tu najbrži, pošto jel te leti, kao što vidite. Ej! Ajmo. Alo, bre. Yet another victory. Znači, ovo je dobar. Ovo da... Opa. Dobra, siđi. Jeste ovdje si dobri? A, pa dobri ste. Ok, ajde samo onda ove da uništimo. Ovdje, aha. Ajde. Stand a chance. Yet another victory. Sad se prebacimo na linka nazad. Ja prosto ne mogu da verujem da kompjuter nije stigao da ode do gore, eto. Ajmo, Talos, idemo. I to je to, Viz robio, ćao. Sad nam ostaje Talos, da se pozabavimo sa njim. Da, to je Igneo Talos još malo počeo. Ajmo. To je to. Tadam! Little guy. Wow. Da vidimo što nas sad očekuje, ljudi moji. Dosta stvari čiste smo dobili, nisam obratio baš pažnju posebno na svaku stavku, ali da ćemo imati neki filmić sad možda.
Šta vi mislite? Ili ćemo se samo vratiti u meni? Bilo bi cool da dobijemo neke filmići. Zaslužili smo posle ovolike borbe sa ovolikim talosima. Seeing it again, it's even bigger than I remembered. Let's get right to it then. Ooh, I can't wait. Kaže, I can't wait. I strava, društvo, što da vam kažem, ovdje ćemo završiti današnju epizodu. Hvala vam puno što ste bili sa Fun Nintendom još jedna epizoda i mi se naravno vidimo sljedeće nedelje. Uživajte i ćao društvo, drago mi je bilo da smo mogli da se držimo i sada.